Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas semuanya, kembali lagi dengan saya Naila, kelas 4 dari SDN Ciberem, Kecamatan Pangandaran. Dalam rangka mengikuti tanggal literasi Leksamedas Kabupaten Bandung di bulan Juni ini, saya akan membacakan surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatqa. Ar-ru'ahu stagna. Inna illa rabbika ruj'a. Ara'aita ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Qala la illam yang tahila nasfa'an binasiyah nasyiatin kadibatin khotiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah qala la tutihu wasjud waqtari. Demikian hasil baca surat Al-Alaq dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.